kuva mu itangiriro ry'ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi bitangira gukorwa mu isi kera cyane. Guhera kuri iki gihe ibihugu byinshi bikomeye ku isi byatangiye kwerekana ubushobozi bwabyo n'imbaraga zabyo biciye mu gutunga ibyo bisasu bya kirimbuzi ndetse n'intwaro zikomakomeye mu isi, maze ibyo bihugu bikerekana ubushobozi bwabyo ku bihugu bitoya cyane bidakomakomeye mu isi. Tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi nibwo igisasu kirimbuzi cyakoze mu burozi bwa plutonium cyaje gusumirwa mu gace ka South Alamos muri New Mexico mu gihugu cya Mexique. Iki akaba ari igisasu cya mbere cya kirimbuzi cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu isi, ndetse kikaza kubimbura n'ibindi bihugu byinshi harimo nk'Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu byose bifite igisirikare gikomeye mu isi. Kuva muri iyo myaka gusa ibisasu kirimbuzi ntabwo ari byakomeje kwerekana ubuhangange ndetse no gukomera kw'ibyo bihugu byose bikomakomeye mu bindi mu isi, bitewe n'uko hakomeje gukorwa n'izindi ntwaro nyinshi z'intambara zakomeza kwifashishwa n'ibyo bihugu cyangwa se ibyo bisirikare mu kugira ngo bikomeje kwerekana ubuhangange no gukomera mu bindi bihugu bituye isi. Muri kano kanya cyangwa se mu kiganiro cy'umutwe tugiye kuganira ku bihugu 12 bya mbere bifite igisirikare gikomeye mu isi muri kano kanya, ndetse tugiye kuganira ku mibare y'abasirikare batunze, intwaro byose bino bisirikare bitunze, na buri kantu kose gatuma bino bisirikare 12 tugiye kuvuga muri kino kiganiro cy'uyu munsi ari bya mbere mu bihugu bifite ibisirikare bikomeye kandi bitinyitse kugeza muri kano kanya muri uno mwaka wa 2024. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubaye uri mushyashya kuri umuyoboro wa YouTube wa Horizon Info, wakora subscribe kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicagombe bica kuri uyu muyoboro wa YouTube. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ku mwanya wa 12 mu bihugu bitunze igisirikare gikomeye mu isi turasanga igisirikare cya Brazilian Armed Force, cyakaba ari igisirikare cy'igihugu cyitwa Brazil giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Kugeza muri kane kanya akaba ari igihugu kiri ku mwanya wa 12 mu bisirikare bikomeye mu mwaka wa 2024. Ku cyambere kigiye kino gisirikare cya 12 mu bisirikare bikomeye mu isi kugeza muri kano kanya akaba ari cyitwa Power Index. Ubu ngubu akaba ari uburyo bwo gupima ingabo z'igisirikare runaka mu isi hagendeye ku ntwaro gitunze ndetse n'ikintu cyose cyafasha zino ngabo mu kugira ngo kibe igisirikare gikomeye mu isi. Brazilian Armed Force ikaba ifite 0.19 bya Power Index. Ku cya kabiri kigiye kino gisirikare cya 12 mu bisirikare bikomeye mu isi akaba ari abasirikare bari mu kazi. Hamwe bakaba ari abagera ku 360 by'abasirikare bari mu kazi, ndetse bakagira abandi basirikare bagera ku 340 by'abari Reserve Force. Hamwe bakaba ari abasirikare baba baruhije gusa na bigiye cyari cyo cyose mu gihe cyose igihugu cyabo cyaba kibakeneye bahamagarwa mu kazi, kundi bakajya kumenera amaraso igihugu cyabo. Brazilian Armed Force buri mwaka ibishora amafaranga arenga miliyoni 14 z'amadolari ya Amerika mu gisirikare, yaba ari mu gukora intwaro zikomeye, tutibagenda no gukora intwaro zifite tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga ryo muri iyi myaka byabasha gufasha igisirikare cya Brazil umunsi ku munsi mu gihe cyose cyaba kisanze mu rugamba n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Brazilian Armed Force akaba ari igisirikare cya kabiri kinini ubusirikare byose bigize umugabane wa Amerika, harimo Amerika ya ruguru, tutibagiwe na Amerika y'Amajyepfo. Twirukanye ku mwanya wa 11 turasanga igisirikare cyitwa French Armed Force, cyakaba ari igisirikare cy'igihugu cy'Ubufaransa, kikaba gifite cyitwa Power Index ya 0.18. Igisirikare cy'Ubufaransa akaba ari igisirikare gifite abasirikare bagera ku 198,442 barwanira igihugu cyabo umunsi ku munsi cy'Ubufaransa. Ku giciro cya Reserve Force cyangwa se abasirikare baruhukijwe, Ubufaransa bakaba bafite abasirikare bagera ku 25,785 baruhukijwe gusa na bigiye cyo ari cyose bahamagarwa bakajya kurwana igihugu cyabo. Tugendeye ku mwaka ushize rero mwaka wa 2023 Abafaransa batangaje yuko buri mwaka bashora amafaranga arenga miliyoni 53,300,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu kugira igisirikare cyabo gikomeze kigaragara mu bisirikare bikomeye ku isi muri kano kanya. Iki gihugu umunsi ku munsi cyaba gishora amafaranga yabo mu bushakashatsi bwo gukora intwaro zigezweho ndetse n'ikoranabuhanga ryafasha igisirikare cyabo, yaba ari ku bikoresho bijyanye n'intambara byerekeranye n'indege, imodoka by'intambara ndetse n'izindi mbunda zose zakoreshwa n'abasirikare b'Ubufaransa mu gihe cyose baba bisanze mu rugamba n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ku mwanya wa 10 turasanga Italian Armed Force, cyakaba ari igisirikare gikuru cy'igihugu cy'Ubutaliyani, kikaba gifite cyitwa Power Index ya 0.18, kikagira abasirikare bari mu kazi umunsi ku munsi bajya ku 165,500, kikagira abasirikare bari Reserve Force 18,300. Si ibyo gusa kandi bakaba bashora amafaranga arenga miliyoni 52 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu gukora intwaro zikomeye harimo nk'ubwato bwifashishwa na kino gihugu cyane bitewe n'ahantu giherereye. Nko kuri aya mato bashora amafaranga menshi kugira ngo bakomeze kuyakora abahindura umutekano. Akaba ari amato akomeye afite ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'ibisasu byabasha kurinda abaturage bose b'Ubutaliyani bitewe n'uko inyanja Mediterane ikora kuri kino gihugu. Ku mwanya wa 9 turasanga cyitwa Pakistan Armed Force, akaba ari igisirikare cy'igihugu cya Pakistan giherereye mu burasirazuba bwo hagati. Pakistan akaba ari igihugu cyagiye kivugwaho cyane ibitangazamakuru bikomakomeye mu isi yuko gitunze ibisasu bya kirimbuzi
ndetse bikavugwa yuko kidafitanye ubucuti n'ibindi bihugu byose bituranye nacyo harimo nk'igihugu cy'Ubuhinde ndetse na Afghanistan. Muri uko kutagirana ubucuti n'ibihugu byinshi bigiye bituranye na kino gihugu, bikaba byasunikiye ino leta gushora amafaranga menshi mu gisirikare kugira ngo akore igisirikare gikomeye, kikaba kigaruka ku mwanya wa kiri mu bisirikare byose bikomeye kugeza muri kano kanya muri mwaka wa 2024. Kugeza muri aka kanya igihugu cya Pakistan kikaba gifite abasirikare bari mu kazi barenga 654, bakagira abandi basirikare bari muri Reserve Force barenga 550, ndetse bakaba bashora amafaranga arenga miliyari 10,300,000 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gukora intwaro zigezweho n'ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo gikomeze kwerekana ubuhangange bwacyo mu bindi bisirikare byose bituye isi, kitibagena bino bihugu byose twavuze mbere bitanye na kino gihugu harimo nk'Ubuhinde ndetse n'ibindi. Ku mwanya munani turasanga cyitwa Turkish Armed Force, kikaba ari igisirikare cy'igihugu cya Turukiya, igihugu kizwi cyane cyane mu bitangazamakuru byose bikomakomeye mu isi n'ibindi bihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi yuko ari igihugu gikunda gukora ubwoko bw'intwaro bw'indege bwitwara, haribyo cyane cyane bizwi nka drone. Drone igihugu cya Turukiya cyagiye gikora zagiye zikoreshwa mu ngamba nyinshi zo mu isi, hari nka drone yitwa Bayraktar TB2, akaba ari drone ikomeje gufasha igihugu cya Ukraine mu kurwanya umwanzi wabo ari bwo Burusiya. Iyi drone ikaba yarakozwe n'igisirikare cya Turukiya kandi ikaba ikomeje gutanga umusaruro mu isi y'urugamba ruyobowe n'indege ziyitwara ziminshira ibisasu ku mwanzi wose zaba zitumweho. Bayraktar TB2 iyi nayo akaba ari intwaro ikorwa n'igisirikare cya Turukiya. Ubushyira igisirikare cya Turukiya ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye ku isi muri kano kanya, akaba ari abasirikare bari mu kazi ko kurinda igihugu cya Turukiya n'abaturage ba Turukiya umunsi ku munsi. Abakaba ari abasirikare barenga 355,200 bakoreshwa umunsi ku munsi. Ku gice cya Reserve Force bakaba bafite abasirikare barenga 378,700 nabo bakoreshwa mu gihe cyose kino gihugu cyaba kibakeneye kugira ngo batabare igihugu cyabo ndetse n'abaturage ba Turukiya. Abasirikare bose tuvuze yaba ari abari mu kazi ndetse n'abaruhukijwe bakaba bahereye mu bice bitatu, aribo Turkish Army, kikaba ari igisirikare kirwanira ku butaka, Turkish Navy Forces, abangaba bakaba abasirikare barwanira mu mazi, tutibagiwe n'abitwa Turkish Air Force, abangaba bakaba abasirikare barwanira igihugu cya Turukiya gusa mu rugamba rukorewe mu kirere. Point ya karindwi turasanga cyitwa Japan Self Defense Force, ikindi akaba ari igisirikare cy'igihugu cy'Ubuyapani, kikaba gifite abasirikare barenga 247,150 bari mu kazi, bakagira Reserve Force 56,000 byose. Sibyo gusa kandi Ubuyapani ukaba bushora amafaranga arenga miliyari 56 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gukora intwaro zigezweho no kugira ngo igisirikare cy'Abayapani gikomeze kubona ibikoresho byose bihagije cyakoresha ku rugamba isaha n'isaha mu gihe cyose cyaba kisanze mu ntambara. Iki gisirikare cy'Ubuyapani kikaba cyungukiye cyane mu kuba gifitanye ubucuti n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane bitewe n'uko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikunda guha ibikoresho byinshi by'intambara kino gihugu cy'Ubuyapani. Ibintu byo bikaba amahirwe menshi kino gisirikare cy'Ubuyapani kugira ngo kigaragare mu bisirikare bikomakomeye byinshi ku isi muri kano kanya, bitewe n'intwaro nyinshi ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahabwa kino gisirikare cy'Ubuyapani. Ku mwanya wa gatatu turasanga cyitwa British Armed Force, kikaba ari igisirikare cy'ubwami bw'Ubwongereza, kikaba gifite abasirikare barenga 184,460 bari mu kazi, kikagira abandi basirikare barenga 53,210 ba Reserve Force nabo bakoreshwa mu gihe cyose kino gihugu cyaba kibakeneye. Ku kijyanye n'agatubutse gaturuka mu ikofi y'igihugu kagashorwa mu gisirikare buri mwaka, igihugu cy'Ubwongereza kikaba gishora amafaranga arenga miliyari 65 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu kugira ngo gikore intwaro zigezweho, tutibagiwe n'umwitozo uhagije wo guha abana basirikare ubwami bw'Ubwongereza. Twese cyane ku mwanya wa gatanu turasanga cyitwa Korean Armed Force, aho ari igisirikare cya leta ya Korea y'Amajyepfo, cyitwa Power Index, bakaba bafite 0.14, bakaba bafite abasirikare barenga 500 bari mu kazi umunsi ku munsi barwana kino gihugu cya leta ya Korea y'Amajyepfo. Si ibyo gusa bakagira abasirikare barenga 3,100,000 by'abasirikare ba Reserve Force barukije gusa nab'igihe cyose bahamagarwa bakamenya igihugu cyabo cya Korea y'Amajyepfo amaraso. Ku mafaranga ashurwa buri mwaka mu gisirikare cya Korea y'Amajyepfo hakaba n'amafaranga arenga miliyari 44,200,000 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, cyane cyane mu kugira ngo bakore imodoka by'intambara harimo nk'ibyitwa multiple launch system, akaba ari imodoka bikoreshwa cyane cyane mu ntambara. Igihugu cya Korea y'Amajyepfo akaba ari byo imodoka gikungahayeho ku ntwaro cyane cyane z'intambara. Ku mwanya wa kane turasanga cyitwa Indian Armed Force, akaba ari igisirikare cy'igihugu cy'Ubuhinde, bakaba bafite abasirikare barenga 1,460,000 by'abasirikare bari mu kazi, bakagira 1,200,000 by'abasirikare ba Reserve Force. Si ibyo gusa umwaka ushize 2023 igihugu cy'Ubuhinde cyatangaje ko cyashoye amafaranga arenga miliyari 74 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare cyabo. Aya akaba ariyo mafaranga afatiza batangaje ko n'undi mwaka batazajya kure.
miliyari 74 z'amadolari y'Amerika akaba ari amafaranga bashora buri mwaka mu gisirikare cyabo mu kugira ngo gikomeze kuboneka mu bisirikare bikomakomeye mu isi kugeza muri uyu mwaka wa 2024. Igihugu cy'Uburundi kikaba kizwiho kuba ari igihugu gifite ubushobozi bwinshi mu kirere, mu mazi ndetse no ku butaka, yaba ari ku mbaraga z'abasirikare babo batunze ndetse n'intwaro kino gisirikare cyikorera umunsi ku munsi, tutibagiyemo n'amato y'intambara n'indege kino gihugu cyikorera. Bakaba buryo biteka kino gihugu cy'Uburundi ku mwanya wa 4 mu gihugu gitunze abasirikare bakomeye cyangwa se igisirikare gikomeye muri uno mwaka wa 2024. Chinese People Liberation Army akaba ari ku mwanya wa 2 mu bisirikare bikomeye mu isi. Turasanga igisirikare cy'igihugu cy'Ubushinwa gifite abasirikare barenga miliyoni 2 mu kazi kabo ka buri munsi. Sibyo gusa kandi kikagira 2510 by'abasirikare bari Reserve Force baruhukijwe cyangwa se bavuye mu kazi. Kandi igisirikare cy'Ubushinwa cyo gishira amafaranga arenga miliyari 293 buri mwaka kugira ngo inganda zabo zateye imbere muri tekinoloji cyangwa se mu ikoranabuhanga rikomeze kubakorera buri kantu kose k'intwaro, yaba ari mu kirere, mu mazi, ku butaka. Buri kantu kose k'intwaro kakirwa n'igisirikare cy'Ubushinwa izi nganda zikomeze kugakora kandi zigatunganye kugira ngo zino ntwaro zose zikomeze kwifashishwa na cyo gisirikare cy'Ubushinwa. Mwanya kandi turasanga Russian Armed Force akaba ari igisirikare kiyobowe n'umugabo uzwi cyane n'ibitangazamakuru byinshi bikomakomeye mu isi. Akaba ari na wundi akaba ari Vladimir Putin wagiye witwa na binyamakuru bikomakomeye mu isi ko ari umutegetsi w'umunyagitugu kandi w'umugome. Muri kano kaji kumanya wa 2 turasanga igisirikare cy'Uburusiya kiyobowe n'uno mugabo, kikaba gifite abasirikare barenga miliyoni 1.3 bari mu kazi kandi kikagira abasirikare barenga miliyoni 2 bari Reserve Force. Buri mwaka igihugu cy'Uburusiya kikaba gishora amafaranga arenga miliyari 84 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare kugira ngo akomeze gukora ibitwaro bya kirimbuzi, gukora intwaro zikomakomeye, indege z'intambara ndetse n'ibindi byose byagera kino gihugu gihangange, bitewe n'uko ari nacyo gihugu muri kano kanya kiri kuvuga yuko kiri guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byeruye, kandi bishoboka yuko gishobora kuzaca kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa gisirikare ndetse n'imbaraga. Ku mwanya wa mbere turasanga United States Armed Force, cyakaba ari igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza muri akanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ituza abasirikare barenga miliyoni 1.328 bakora buri munsi. Bakaba ari abasirikare bari mu imbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bagenda n'abandi bose baba bari mu bindi bihugu bitiye bitandukanye, gusa bose bakora idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku kindi cyiciro cyitwa Reserve Force bakaba bafite 2,795 by'abasirikare baruhukijwe. Bakaba bashora amafaranga arenga miliyari 813 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu kugira ngo bakomeze gukora ibitwaro bya kirimbuzi no kugira ngo bafashe igisirikare cyabo kuba gikomerezwa mu bindi bisirikare byose bituye isi kugeza kuri uyu munsi. Ibindi biteka igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa mbere mu bisirikare byose bikomeye muri uyu mwaka wa 2024 akaba ari ikoranabuhanga ridasanzwe ritavugwaho na benshi mu isi. Bivuga yuko kugeza muri kano kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ububasha yuko buri muntu wese ufite smartphone cyangwa se telefone igezweho, ubutasi bwa Amerika bukaba bwabasha kuba bwanika buri muntu wese ufite iyo telefone kandi bukamenya buri gakuru kose kaba kabitse muri iyo telefone yawe urimo uragendana. Iri koranabuhanga riri mu gisate cy'ubunetsi gikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naryo rikaba rituma igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragara ku mwanya wa mbere mu bisirikare bikomeye muri uno mwaka wa 2024. Wewe wari kukiye Ozone Info muri kano kanya nongeye kugushimira. Wayi umushyashya kuri muyoboro akora subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Kandi wayi wakunze kino kiganiro wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Mugirisha niyirwe mu byo mukora byose kandi kubajyana n'iby'agaciro kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.